John chapter 18 verse 1. Basa mo na to ang tod sa verse number 5. Kung nanas, amen? Amen. Tanamaningdog paliw para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. John chapter number 18. John chapter number 18 verse number 1 nga to sa verse number 5. When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Kedron, where was a garden, into the which he entered and his disciples. And Judas also, which betrayed him, knew the place. For Jesus ofttimes resorted thither with his disciples. Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, cometh thither with lanterns and torches and weapons. Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth and said unto them, Whom seek ye? They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus saith unto them, I am he. I want you to notice the word he is in italics. See that? Do you know what that means? Jesus literally said, I am. Exodus, God called himself I am. Jesus was saying, I am the I am. I am he. And here's the text. And Judas also, which betrayed him, stood with them. Bisaya. Sadya nga si Jesus nakasulti na ni mga pulonga, siya mipaingon uban sa mga tinunan tabok sa sapa sa Kedron, diin adunay uskata naman nga tunini siya misulod ug ang iyang mga tinunan. Ruth, go give me some painkillers. My head's just killing me all of a sudden. O si Judas usab nga mibudhi kaniya nahibalo sa maong dapit. Kay si Jesus sa makadaghan miato didto uban sa iyang mga tinunan. Unya si Judas nga nakadaw og usa ka panon sa mga tao, mga opisyal gikan sa pangulo mga pare ug mga Fariseo, nagaadto didto banang mga parol ug mga sulo ug mga hinagiban. Busa si Jesus nga nakahibalo sa tanan mga butang nga kinahanglan mobot kaniya, mitagbo, went forth. Og mingon ngadto kanila, kinsa ang inyong gipangita. Sila mitubag kaniya, si Jesus sa Nazareth. Si Jesus mingon ngadto kanila, ako mao siya. Og si Judas usab nga mibudhi kaniya, mitindog uban kanila. Title of my message comes from that last phrase. I shortened it a little bit. Very sad statement to me. Every time I read this, nakuptan na akong kasing-kasing ini nga verse. And Judas stood with them. And Judas stood with them. Magampo na ta, dahil ko mo makalingkod para sa atong last message sa 2024. Heavenly Father, would you please bless the preaching right now? Lord, would you strengthen my body? Would you help me, Father, to focus my mind on the truth of the message? Lord God, would you please work in our hearts tonight? Lord, I don't know who needs this message. I don't know why this is the message for tonight, but Lord, I believe it's what you would have me to preach. I pray, God, you'd empower me as I preach it. I pray, God, you'd fill me with your Spirit. Help me, God, to help our people. Please, God, work in our hearts tonight. Strengthen us, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ko maglingkod. Kinsa dari nahibalo bisan unsa kabahin sa American baseball. How many of you ever know anything? Have you seen Michael with his glove? Have you all seen that? That's a baseball glove. Ang baseball na ay bat. You know what the bat's for? Kabalo mo sa bat. Sa baseball, na ay uskataw, gitawag ang picture, mo tindog dito, na ay gamay nga buntod. Buntod. Dahil na ay tao mo tindog dari sa home plate, o siya buno, maglabay.
magbuno, not magpatay, that's a different kind of buno. Nagbuno sa bola, and magsulay siya mo, igo sa ball, dayon magdagan siya. That's baseball. Dali ko magsulay, magpasabot sa rules sa game karon. Pero diya sa baseball, sama sa tanan laing professional sports sa US, usahay na teams nga magbaylo sa mga players. No, kung naius ka team nga naidaghang pitchers o naius ka team mas daghang batters o siya nai kinahanglan o sila nai kinahanglan so magbaylo sila sa mga players. Sa akong pagkabata nalibog gayud ko niya na unsaon nimo pagbalhin lang lain team magplay gihapon nalibog gyud ko niya na. Pero kanang paagi sa game ang player mismo dili maghimo sa decision. Ang tagiya sa team maghimo sa decision. Ang player mag-sign lang sa contract. So kanang paagi sa baseball. Karong ganang ko mag-share kaninyo sa true story. Gikan sa August chapter 1. Pray for me, I don't feel good. My head's bothering me. August 1, 2016. Naay right-handed pitcher. So siya ang tao nagbuno sa ball nga ang tao magsulay mo igo sa bat. Pinagi sa bat. He was a right-handed pitcher. His name was Scott Feldman. Si Scott Feldman nagplay para sa team gitawag ang Houston Astros. So ang young team na dito sa Houston, Texas, and he was a pitcher for the Houston Astros. Sa August 1, 2016, the Houston Astros nagbiyahe or they were already in Toronto, Canada. Layo yun, nagbiyahe gikan sa Texas ngato sa Canada. There's only one baseball team in all of Canada. Og nagbiyahe sila gikan sa Houston ngato sa Toronto aron magplay sa baseball series batok sa Toronto Blue Jays. But something unusual happened on August 1. Niyanak nga adlaw, the Astros traded Scott Feldman for a different player from a different team. Does anybody want to guess what team they traded him to? The Toronto Blue Jays. So ang ilang kontra, si Scott niyanak nga adlaw sa hapon nag-transfer sa team, sa contract nila. So at the beginning of the day, ngato sa hapon, siya ang Houston Astro. Sa hapon, nagbalhin siya nahimo ng usa ka Toronto Blue Jay. In the same day, the Toronto Blue Jays, wala sila plano nga maggamit niya sa game batok sa iyang kaugalingong team. They thought that would be kind of weird. Pero na ay unusual game niya nga adlaw. That day, the game was tied at the end. Sa katapusan sa game, tie. Sa panyo tie, pero yung score, I don't know what the score was, but in baseball, you have something called innings. Inning, one time mag-hit ka, sa sunod, ikaw mag-throw. That's baseball. There's 9 innings. Both teams pitch and hit 9 times, 3 outs. But anyway, sa katapusan sa 9 innings, tied yun ang score. So it went to the 10th inning. Dayon sa 11th, og 12th, og 13th, og 14th. That game was a game and a half. Kay 9 ang kasagaran, niabot sa 14. So that's 5 extra innings. That's more than 1.5 games. Gigamit nila ang tanan nilang pitchers, gawas ni Scott Feldman. And in the 14th inning, si Scott Feldman, earlier in the day, Astro gyud siya. Nigawa siya gikan sa ilang bullpen, and he walked to the mound aron mag-pitch batok sa iyang kaugalingong team, the Houston Astros. May bagong uniform, dili na siya Astro, karon siya ang Toronto Blue Jay. Nagapil siya sa kontra sa team. Maka-imagine kaniya na. Dili iyang kaugalingong choice. Kipugos siya. Pero nagapil siya. Can you imagine, maka-imagine ba ka sa feeling sa iyang kaugalingong teammates? Sa diya, nagtindog sila aron mag-bat against Scott Feldman. Niyanak nga adlaw, his former teammate, Carlos Correa, hit the ball
and won the game, and Scott Feldman, siya ang napildi uban sa Toronto Blue Jays. Siya ang nagbuno sa pitch, diin sila napildi. Bago pa siya, and napildi siya. But can you imagine the weird mixed feeling? Siya kung higala, karon siya atong kontra. Can you imagine? Just a few hours ago, nag-joke-joke ta, joke-joke me, diha sa clubhouse, diha sa mong team, and now, nagsuot siya sa uniform sa kontra. Nagtindog siya uban sa kontra. Nakigbatok siya kanamo. Can you imagine the weird feelings of that? That's kind of what we see in our text verse this afternoon. Except Judas wasn't a baseball player and it wasn't a game. Dili tula. Kini maong situation sa life and death. In this situation, ang ilang kontra nga gidapigan na ni Judas. Dili ganahan mo daog sa game. Ganan sila mo patay sa coach. Pero dili coach siya. Siya nga anak sa Diyos. Can you imagine the feelings when the disciples saw Judas walk into the garden with an army? Si Judas ang gisaligan. Si Judas ang treasurer sa 12 apostles. Si Judas ang nag-atiman sa financial. Nobody suspected Judas. Even after Jesus said to John, si John nangot si Kristo na gayon diya sa Last Supper, he said, ang usa ninyo mubudhi na ko. Si Peter nag-sign nga to ni John. John, pangutanan niya kinsa. John, looks up at Jesus. Jesus, kinsa man ang mubudhi nimo? Si Jesus mitubag, siya nga akong hatagan o bread. He took the bread, he dipped it in the gravy, nihatag ni Judas. And John still didn't get it. Walay tao nagduda ni Judas. They were shocked. Let me read the text verse for you again. They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus saith unto them, I am he. And Judas also, which betrayed him, stood with them. O si Judas usab nga mibudhi kaniya mitindog uban kanila. Can you imagine? Makahanduraw ba ka sa pagbati sa mga disipulo nga nagtanaw ni Judas? Just pipila ka oras nila ba? Nagtabang siya nila, nagandam sa Lord's Supper, nagdawa siya sa bread of juice. Kini ang kauban nila. This is their co-worker. Kami nagalagat sa Ginoo pagtingob. O karon nagtindog siya uban sa kaaway sa Diyos. Can you imagine? Nobody suspected it. Walay tao nagduda. Si Judas ang gisaligan, ang nagbantay sa kwarta. Pero labaw pa niya na siya uska pangulo. Wala siya a position, wala siya katungdanan sa autoridad, but the other disciples followed him. Sila nagsunod sa iyang example. Turn with me to Mark chapter 14. I want to show you something. We're going to compare two stories. Or the same story, but in two places. Mark chapter 14, verse 3. Mark chapter 14, verse 3. Kunanas, amen? And being in Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious. That's Mary, Lazarus' sister. Mary, Martha, Lazarus, kinisi Mary. And she brake the box and poured it on his head. And there were some. Notice that word, some. How many is some? Wala ta kabalo. More than one. Normally 2 or 3 or normally more than 2. Normally we say some, 3, 4, 5. And there were some that had indignation within themselves and said, why was this waste of the ointment made?
For it might have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor. And they murmured against her. So si Mary nagsulod, nagbreak sa bottle sa ointment, sa haplas. You'd call it haplas, wouldn't you? But like ang humot, it's like a perfume, a special haplas. Ang pahumot. Siya nagbubot niya na sa yung ulo ug sa yung tiil. In one place it talks about the feet, and the other place it talks about the head. It was both. Ug unsay gisulti sa mga disciples? Sila nagsaway niya. Let me read it for you in Visayan, verse 4. Ug dihay pipila nga may kalago sulod sa ilang mga kaugalingon. O miingon nga no nga kining pag-usik sa pahumot nga haplas gihimo. Kay kini mabaligya unta sa kapin sa tulo ka gatos ka deneryo o ikahatag unta nga sa mga kabos, mga pobre. O sila nagbagulbol batok kaniya. Now I want you to notice it was more than one disciple nga nagsaway kaniya. Dili usara, basin 3, basin 4, pero murag 3, 4, 5, basin kapin, wala takabalo, pero some. But I have a question. Who started it? Kinsang unang nagsaway? Hey Romel, come on in, boss man. I was just preaching about all your sins, so nindot kayo niabot na ka. Kinsa ang nagsulti? Nga naman gibaligya, nga naman giusig ni. Pwede man mabaligya para sa 300 pence. They didn't all stand up together and say, this could have been sold for 300. One person said that. Dayon ang lain nagapil-apil. Does that make sense? Who said it? Go to John chapter 12. Kinsang leader diya sa pagsaway nining babae nga nahigugma sa yang manluluwas. John chapter 12 verse 4. Kunana say amen? Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him. Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Who said it? But how many people criticized her? Some. Naitao nagsunod kaniya diya sa pagsaway. You understand, you don't have to have a position to be a leader. Naidakang tao na position pero dili sila mayong leader. Wala sila kahana sa pag-lead. Naiuban nga walay katungdanan, walay position pero mag-lead gyapon sila. What is a leader? Somebody who other people follow. That's a leader. Judas was a leader. O ang mga disciples nga nagsunod sa iyang bad example. Meaning a story. What I'm trying to show you is nobody ever suspected Judas. Ang mga disciples nangatana, ako ba? Pero wala sila nangatana. Si Judas ba? Mas dali sila nagduda sa ilang kaugalingon kay ni Judas. And then here they are in the garden. Niabot na ang mga kaaway sa Diyos aron modakop sa manluluha sa kalibutan aron magpatay kaniya. Ug kinsa nagtindog uban kanila? Judas. Judas. And Judas also, which betrayed him, stood with them. Can you imagine? Unsay gihunahuna sa laing disciples, Judas, how could you do that? Naunsa man ka? Giunsa nimo paghimo niya na sa imong kaugalingon manluluwas? Ikaw ang mikuyong kanamo 3 years ka pino karon mo baligya ka niya. Ikaw ba? Mao ba? Can you imagine? Pipila ka oras milabay nagtindog siya uban sa katawhan sa Diyos. O karon nagtindog siya uban sa katawhan sa kaaway. Karon nagtindog siya sa panon sa Yawa. Think about that. There's a part of my heart na ibahin sa akong kasing-kasing nga ganahan mo sulod nini nga story aron magistoryahan na ni Judas. Judas. As I look at the story and I imagine, here's Judas
gipalibutan sa mga kaaway sa Diyos. There's something in me that wants to walk in and put my arm around his shoulder and say, Judas, tanawa ang imong gidapigan. Sigurado ba ka nga kini man ang imong gitinguha? Judas, nagbuti ka ni Jesus o tanawa ang imong bag-ong barkada. Kini ba gayon ang imong gitinguha? Tanawa ang imong palibot, tanawa ang mga tao nga imong gipili imbis ni Jesus. Nagsalikway na ka sa imong Ginoo o tanawa unsa imong gikuha bugti kaniya. Look who you have to stand with because you forsook Jesus. And Judas also, which betrayed him, stood with them. The message today is very simple and not very long. Listen to me very carefully. Kung dili ka buot nga motindog uban sa Diyos, you will ultimately stand with His enemies. There is no third option. Pohon-pohon, mubarog ka uban sa iyang kaaway kung dili ka magbarog uban sa Diyos. Kung ikaw mo talikod sa Diyos. You notice I've preached a lot about backsliding lately. Have y'all noticed that? There's a reason. And I think some of you know why. I don't. But I think some of you do. Kung ikaw mo talikod sa Diyos, sa walay pagduda, mubalik ka sa imong daan barkada. Kanahan ba gayud ka mo himo niana nga pagbaylo? Oh, it sounds so easy. I'll just go back to my old life. Look at the trade you're making. Magbaylo ka sa imong manluluwas. Alam ni kinsa, bukti na, kini ba imong kuhaon? Look who you have to stand with. The enemies of God. Naghuna-huna ba ka kabayan sa pagbalik sa imong daan kinabuhi? Tanaw ang barkada nga unta dapigan nimo. Tanaw ang ilang kinabuhi. Kugihang susiha ang ilang kinabuhi kay kana ang imong umaabot kung ikaw mo biya sa Diyos. Look who you will have to stand with if you don't stand with God. I kind of wonder if Judas stood there and he looked around and felt giluod gamay. Kana akong bakong barkada dire. Ako sa likway ni Jesus alang ni ini. And Judas also, which betrayed him, stood with them. With who? The enemies of God. Ang tao nga walay pulos. Ang tao nga dautan. Ang tao nga nagplano mo patay sa anak sa Diyos. Ang tao nga magplano mo tugyan ni Jesus ngadto ni Pilate aron ilansang sa cross. Kanayang bagong barkada. Tanawa, si Judas nagkuha na sa bagong barkada. Pero naiuska buta nga wala na sabtan niya. Listen to your pastor tonight. Si Jesus nahigugma kaniya. Sila wala. Did you get that? Si Jesus nahigugma kaniya. We read it this morning, I think, in John chapter 13, or maybe I just read it by myself. I can't remember. John 13.
Yeah, I think it was just me by myself. John 13, having loved his own, Jesus is talking about, he loved them unto the end. Apil si Judas niyana. Jesus loved him. They didn't. Truth Baptist Church, simple kayang mensahe, paminana ko karon. Ganan ko mo painumdum kanimo karon, kini nga kalibutan, walay gugma para nimo. This world doesn't love you. Sila mo dawa kanhimo, basta lang na'y benepisyo lang kanila. Apan sa dihang wala na'y benepisyo, sila mo labay kanimo sama sa panos nga pagkaon. Kinsa na'y lami nga pagkaon sa Pasko? Lami ba? Lami pa hangtod karon? Kung wala kay ref, what na'y lami? Diba? Panos ba? Dili, pastor, nagkaon mi sa tanan, tinuod. Pastor Mike, di gyud mapanos diri sa mong balay, kay diretso mahurot. Maayo, dili mausik. Pero kung panos na, unsay mong buhaton? O labay na, kay what na'y pulos para nimo. O kana gayor ang batasan nining kalibutan. Sila ready na good mo palima, mo pahimulos nimo. Sila mo daw bisan unsa nga imong ikahatag nila. Dayon kung what nay benepisyo, sila mo labay nimo. They don't love you. Truth Baptist Church ang mga pagtintal padulong karon semana. It's New Year's. Ang mga dapit sa mga parties, lingaw-lingaw. Just like, come on. Karong gabi lang. One time lang. Well, nay bagong tuig. One time. Magkausa, matag tuig. Kausa lang. Dili ba ka na ang gisulti sa mga tao? Dayon mo, appeal ka sa party. O kung sang sunod. One shot. Usa na lang. Amen. Amen. And I just want to say, before you decide to take the offer, tanawa, kinsay mong dapigan. Do you want their life? Gana makasay lang kinabuhi? No! But if you accept their shot, you will take their life with it. Nga naman daghang message sa warning sa Christmas time because it's the most dangerous time of the year. Some of you need to turn off your phone until after New Year's. Because basi ni mong mga barkada na bagong number. And you can't block all their numbers, can you? Shut your phone off or get a new SIM card. Unless nagplano ka mo kuyog nila. Na ba kay plano? Kana ba ang problema? Nay plano? Hey Judas, tanawang imong palibot. Kana ba ka sa ilang kinabuhi? Mao ba? Hey, look at your family. Ang pamilya mag-pressure kanimo. Do you really want their life? Ganan ba ka sa ilang kinabuhi? Before you give in, sa dali pa ka mag-surrender, look who you have to stand with. Kita pailain mo pil niya ng New Year's party. You want to stand with those people? You say, but they're my family. No, your most important family lives in your house. Do right. Alang sa imong anak, do right. Alang sa imong pamilya, do right. You say, but they'll get mad at me. Alang kanila, sila pod kinahanglan ka maghimo sa sakto. Because if you surrender and go with them,
their chances of getting saved do this. Mukunhod gyud ang ilang chance nga maluwas kung ikaw mukuyog nila sa ilang kadawtan karon New Year's. Oh, Pastor Mike, ako dali mag-inom. Number one, you don't know that. Pastor Mike, wala ko nag-inom dugay na. So, mindong oportunidad, pwede karon. Why would you put yourself in a position of temptation? I'll tell you why. You have confidence in the flesh. Nagasalig ka sa kalig-on sa imong unod. Kanakman ang rason na ang tao mo pil sa dautang activity. 2 words. Stay home. And if they bring alcohol to your house, don't let it inside. Nalipay kumi nga, kamo nakabista, pero ang alim nun, dili mo salud dere. Pwede ka mo mag-inom dito sa waiting shed, dito sa laing dapit, pero dili dari sa mo ha. Oh, they'll get mad. Good! Maybe they'll leave. Ngayon! Kahit kung wala sila dito, dili ka tindalan. There are some people that I want to be mad at me. Maybe they'll leave me alone. Sila nasukot na ako. So, what are they gonna do? Basin sila mag-chismis kabahin ako. So, dayon, who cares? We worry too much about what our family says instead of worrying about what God says. Kay Pasko man karon. So let's go all get drunk. Look who you have to stand with. Isn't it amazing how the pastor has no idea what's coming? But as I'm preaching, I'm looking at people's faces saying, yep, we needed this sermon. Some of you are like an open book. I mean, you couldn't hide anything. You're sitting there going, si Pastor wala idea. Yeah, wala yun. I'm saying today, before you give in, tanawa, kinsay mong dapigan. Wala sila naiguman mo. Malipagayot sila magpahimulos nimo. Pero wala sila naiguman mo. Listen to me very carefully. I had a thought this afternoon I've never thought about before. Sa dihang si Judas naghimo sa iyang decision na mubudhi ni Jesus. Wala siya kabalo nga siya mismo ang mamatay una sa Ginoo nga iyang gibudhian. Before Jesus was nailed to the cross, Judas was already dead. I'll show it to you. Matthew 27. Verse 1 and 2, sila nagpadalat ni Jesus ngadto sa court ni Pilate. Look at verse 3. Matthew 27 verse 3. While you're turning, let me remind you of 3 great words from a message last week. Derira ko. Actually, I think that was 2 weeks ago. Derira ko. Magdapit minimo sa among New Year's activity. Derira ko, salamat. Kaya nga naman. Tungod dili na kumopil si bisanun sa samat ni Hana. Matthew 27 verse 3. Kung nana say amen? Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned. Wala pagilansang sa cross. Kisentensya na sa mga tao dito sa balay ni Caiaphas. The Sanhedrin had condemned him. Pero kinahanglan pa himuon ang decision ni Pilate. Because Pilate was the governor with authority to crucify. Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? See thou
to that. Unya si Judas nga mibudhi kaniya sa diha ngayang nakita nga siya si Jesus gihukman sa silot, meaning padulong na siya sa kamatayon, nagbaso sa iyang kaugalingon o midala pag-usab sa katloan ka piraso nga plata ngadto sa pangulong mga pari o mga katigulangan. So siya nakakita, wow, mamatay cute siya tungkol sa akong decision. Nagbaso siya sa iyang kaugalingon, nag-goal siya, nagmahay siya. So mibalik siya ngadto sa iyang bagong barkada. Said, nag-guilty cute ko, sadaan kayo ko karon. And what did they say? Verse 4 sa Bisaya. Nga nag-iingon, siya nag-istorya nila, ako nakasala sa diha, nga ako nagbudhi sa inosente nga dugo. Huwag sila may ingon, unsa kanamo, ikaw ang mag-igo ni Ana. Na ako mo pag-prank ka, wala ko nakasabot ka nga phrase, ikaw ang mag-igo ni Ana sa Bisaya. But I understand the English perfectly. Here's what they're saying. Judas, kanang imong problema, bahala ka. Bahala ka. That is what that means. What is the English exactly again? See thou to that. Means you deal with it. Bahala ka. Bahala ka. Verse 5. And he cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. Huwag siya mibundak sa mga piraso sa plata sulod sa templo, ug mibiya, ug miadto, ug gibitay ang iyang kaugalingon. Sa dihang si Judas nakasabot, akong bagong barkada, wahay pakik kabay nako. Nag-feel siya na ko'y usa ka option lang, hikog. Sa wala pa si Kristo gilansang sa cross, murag sa wala pa siya gipakastigo ni Pilate. Sa wala pa gibutang ang korona diha sa iyang ulo, si Judas na nasa gawas diha sa daplin sa bungtod na gipitay. Judas went out and hanged himself. And look at me. And no one cared. Ang iyang bagong barkada walay paki kay ilang gikuha na ang ilang tingwa gikan niya. Truth Baptist Church, ang kalibutan walay gugma para nimo. Why would you give yourself to people who don't love you? Si Judas mihatag kanila sa ilang gitinguha, ug sila malipayong midawat ni Ana, dayon milabay sa tao nga mihatag kanila. Judas, they don't care. You listen, kana nga tao magtawag nimo, hey, mag-party me dari sa amuhat sa New Year's Eve. Apil na lang ka. They don't love you. When you get drunk and you crash your motorcycle on the way home, they're not going to come pay your hospital bill. That'll be the pastor. Kung ikaw mo gamit sa droga dito sa ilang party, huwag madakpan ka. Dili sila mo bisitanin mo sa jail. Bahala ka. Bad luck para nimo. Nawala imong kaswerte. Sayang. Mag-inom gyapon mi dere. Out of sight, out of mind. What's amazing to me is ang maorang barkada nga nag-inom uban sa ilang friend ug siya nadakpan na priso. Samtang nasa sulod sa jail, daligyod sila mo bisita. Dayo mo gawas siya, ug sila, hey! Gawas na ka! Mag-inom ta karon, mag-celebrate! Buwang! Anako dito sa shop ni
Julius, what's the name of the guy who owns the restaurant near my house, behind Mormon? Huh? Hilas. What's the name of the guy? Dako siya. Nalimot ko sa ngalan. I can't remember his name right now. I led him to Christ. Nag-share ko kaniya, naluwa siya. But I could never get him to come to church. His wife's a real strong Catholic. I can't think of his name right now. One day, niyapit ko sa yung store arong mag-invite niya mag-simba. I think I was exercising. I think I was jogging. Nagsalud ko sa yung restaurant. Pag nagrupo sa lalaki sa likod, "Uy! Pastor! Pastoran! Halisa!" Asa ko nagkaila nimo? Sa sulod. Oh, sulod sa jail, nagkaila ta. Oh, sa sulod. I said, kung ikaw magpadayo mag-inom mo, balik na ka. Dili, Pastor, tinuod yun. Pastor, did you really say that? Yes, I did. One of the saddest phrases in the whole Bible, and Judas also, which betrayed him, stood with them. Hey, Judas, tanaw ang imong palibot. Nagbaylo ka ni Jesus. Bugti ni ini. O wala sila ipakit kanimo. Truth Baptist Church, paminaw sa imong pastor karon. Pagpabilin do sa Diyos. Kay siyang nahigugma nimo. Pagpabilin doon sa katawhan sa Diyos. Sila ang nahigugma nimo. Be careful on New Year's. It's not just one day. Because there's always ugma. Kung ikaw mag-inom sa New Year's Eve, huna-huna ba ka mag-undang ka sa January 1? Kumukuyo ka sa mong daan barkada sa New Year's Eve, huna-huna ba ka nga ikyas ka sa New Year's Day? Murag dili. Kaya nagpili ka sa bagong barkada. O wala sila nahigugma nimo. Kinsay mong kuyogan karon Tuesday night. Pastor Mike, wag ko kabalo. Dire na lang ka. Dire na lang ka. There'll be all kinds of nonsense happening. People will be running around banging pans and screaming and yelling at midnight because my staff are retarded. But it will be fun and no one will get drunk. Say, Pastor Mike, asa man ka karon Tuesday? Dito sa akong bed, sa saktong lugar para nibisang kinsa nga dali buang. At 12 midnight, I will wake up with all the noise. I will roll over, I will pick up my earplugs, I will put them in, and I will go back to sleep. I will ignore the cars driving by honking and the fireworks exploding. People taking their money and blowing it up in the sky. Look, akong kwarta nabuto na, nindot kayo, di ba? Now, I'm not against fireworks if you can afford them. I'm just making fun. In America, we use fireworks on July 4th and on New Year's. But my philosophy with fireworks is always the same. Akong silingan na fireworks, ako magbantay siya ha. Di ba? Kay ang iyang kwartang nabuto, ako nagyapon sa busa. Sa dali pa ka mobalik sa imong daan kinabuhi. Una, susiha ang kinabuhi sa imong daan barkada. Dili ka ganahan niya na. O gayaw pagtuo sa bakak sa yawa. Ang yawa ang musulti nimo. Puhon-puhon mo balik ka, kay luya ka. Ikaw ang huyang nga Kristohanon, di kaya nimo puhon-puhon mo balik ka, mas mayo karon lang. Don't you believe that lie? You fill your heart with the Word of God and siya magpalig-on nimo. Fill your heart with God's Word. Look at me. Let's look at Psalm 1 backwards, huh? I can't think of verse 2. But his delight
is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. So watch now. Fill your heart with the Bible, and then go back to verse 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Likaya ang mga tao nga mga dili Diyos no nga tao. It doesn't say likaya ang paminaw sa ilang tambag dayon maghimo sa decision. He says don't even hear it because they're ungodly. Don't listen to anything they say. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners. Likaya ang mga lugar di inaay kadautan, nor sitteth in the seat of the scornful. Be very careful about this attitude of, wala ko nakasabot nga naman ang atong pastor stricto kaayo. Nailain churches nga, sila maka inom-inom gamay sa New Year's Eve. Ang ilang pastor mo tugod. You listen very carefully. Ang imong pastor, dili ang badlong nimo. Is that the word? Not badlong. What's the word I'm looking for? Magsugot nimo. Ang Diyos pang good. It's not the pastor. It's not, Pastor Mike, are Baptists allowed to do this? Wrong question. Are followers of Christ allowed to do it? It's not, well, I'm a Baptist, so bawal ang pag-inom. No! Ako ang tigsunod ni Kristo! Huwag dali ko mag-inom. Now, I don't mind you claiming the name Baptist, but you need to understand, it's not because the church you attend, it's because the book we believe. Fill your heart with the book! Huwag ka na magbag-o sa mong kalag. Dayon likaya ang tanan nga magpahilayo nimo gikan sa Dios. Kung sila makanunayon magtawag kanimo, mo message nimo, change your SIM card. Take the old one out, put it on the cement and smash it with a hammer, then you will never use it again. Don't put it in your drawer. Kay basing kinahanglan ko sa uma. No, smash it! In English, we call that burn your bridges. Aron dali ka makabalik. What is burn? So, sugda. Sunog. Is it sunoga? Sunoga ang imong mga tulay aron dali ka makaatras. Don't give yourself, make no provision for the flesh. Kung walay oportunidad makasala, walay pagtintal, dali ka makasala. Tanaw ang palibot. Kana baka magtindog uban kanila sa imong tibok kinabuhi? Is that what you want? I don't think so. You've seen that. And you've seen what it's like over here. Oh, naikaliso diri, pero mas nindog yun kay diya. Kaysa, no, I don't know how to say that, but then over there. When I've read about it, I've read close.